Fork indaba kaSithe. Fork. Ukuthi uyiphoyisa phela ke zokuncenga fork indaba kaSithe. Ngisebenza ngayo uqala mina ngize ngifika lapha endlini yabo bengilethe bona nentombi yakhe. Ngistaka nje ngoba ngibengilethe bona kuze kuphokela ukuthi ngimpintsheke nakhona ngizolala nabo bonke nentombi yakhe bosilale sobathatha empedeni ngoba ngilethena manje mayibona umuntu wami ushenelele wangena somewhere entombini yakhe eberight ukukhipha kodwa ayithaza usule ngisasana nephunga ngwenza ithuthe nje Sithembi ungenyanya ngalowo ndlela uzuyawusula umuntu wami ngoba angihloniphi into zakhe angihloniphi into zami into zakhe kanti yahluma kuyena ngihloniphi yini yakhe ngithi leyo mina ngithinte futhi ingane bengena inkingi ingane ithi yahefuzela akazimela uyaphapha nje fork indaba yakhe mina ngisebenza indaba yakhe mina manje uzoloko kancengwa manje ancenga ngayi fork mina hayi ngoba mina ngiswela indawo yokulala benginayo indawo yokulala le ekhaya bengilethe bona la yikho ngize ngizompintsheka nabo la empetheni mawuthi umuntu ubona ushelelele ungena somewhere entombini yakhe befuna ukukhipha kodwa hayi athi azowusula angiyayi